Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubheka la esinye futhi isibonelo sifakelo uJustin Helpsike lo. Uzile la uJustin ezobheka noma ezozama ukusixwayisa esebenzisa into zethu la zaka Khan Academy ukuzokhuluma ngendaba yawo futhi uN-1. Yabona indaba ya N-1 ezozama ukuyichasisa kahle la nje bangizama ukugqamisa la ukuthi yena usebenze kanjani ukuze akhombise ukuthi u-N-1 ubalulekile. Phela u-N-1 uyasiza ukuthi lolo cwaningo lwakho sukulwenza lungabi sengathi vele wena ubuwazi umphumela noma vele wena usunomthelelo omkhulu ukuthi umphumela ube njani usufuna ukufaka nje okwakho. U-N-1 usiza ngaloko ke ukuthi ususe into njengalezi ezingenzeka. Ngizothatha ke la izibonelo zika Justin sithi ukuzibhekisisa kahle sibone ukuthi zihambe kanjani. Khululeka ayasubala lutho ke khona la sizobuka nje ngoba uzamile ukuzivezela ngendlela yethombe nangendlela egqamile ezosiza kakhulu ukuthi sikwazi nokuthatha izithombe ngamehlo ukuze sikhumbule ukuthi izinto zisebenze kanjani. Uma ukuthi sodinga ukubala hayi kube sesine lokhuzana sesinesikhathi esithe ukubaqaqana ke esobe sesinaso phakathi la kwivideo esobe sisebenzisela khona lokho. Asibone ke la uJustin ke uthe usebenzise ihlahla ke ukwenza ucwaningo lwakhe efuna ukubona ukuthi ukusebenza kwakhe lokhu kwehlahla nalemphumela ayitholile ayithelelekanga yini ngemqondo yakhe naloko akade efisa yena ukuthi kuphume kodwa mihle injengoba ifanele ingabe injalo. Asibuke la umphumela wethu kuleli cala elilodwa ngizothi ngendlela wena ngendlela ohleli ngayo yabona la ngime khona manje isandleni sokudla sami ngale la siqala khona esandleni sesinxele ilapho khona siqala ngaleyo mniningwane esingakasebenzi ngayo lapha ihlahla uyabona singakazami ukuthi sike siuhlaziye kahle lapho ubesebenzise ihlahla ezu50 base laphayana umdwebo wethu uyabona lo bovu wona okwathiwa imini yethu itholakala ihamba kanjalo. Kodwa ke uma sesisebenzise u-N-1 uphuma isithombe esinjani kuphuma isithombe esihlukile lesi engime kusona manje esinjengalesi. Okusho ukuthi u-N-1 uthanda ukwenza njani? Uthanda ukuyiqondisa kangconywana indaba esisebenza ngayo. Kungenzeka ukuthi usenze isibalo sakho uhamba ngemithetho yonke yokwenza isample noma yepopulation uthi usubalile uthole asithi mhlawumbe uthola ukuthi imini yakho uthola ukuthi u34. Kodwa uma ususebenzisa no-N-1 ngoba u-N-1 unako ukusebenzisa inamba encane kunazo zonke uthola ukuthi kahle kahle imini yakho u20. Uyabona ukuthi u-N-1 ukusizaphi ukuthi ngincuzule lesithombe lesi lapho khona imini yethu isivezwe ngendlela ethanda ukuba iqiniso kangconywana. Ngibona ukuthi sizokuthatha lokhu sikwenze njani ngala asikufake asidlale nje ngalokho kuqala kuphela ngoba ngiyabona isikhathi sizosidla kakhulu. Asithi ngibhale umthetho wami la sum ngithi x1 wami minus uphawu lwami lwesample squared over n bese ngithi minus upopulation ke manje squared ngithi over uyawazi ukuthi ke population nawo uhluka ngophawu lwawo kanjaya. Uma ukuthi benginazo inombolo engabe sengisebenza ngokuziqhuma khona la zidingeka ukuthi zixhunywe khona uba sengiyasebenza ngo-minus wami okuzongikhiphela okunjani okuthanda ukuba iqiniso kuloku engifuna kuvele kwemini. U-N-1 usebenza ngaloko ke. Enye indlela ke naye uSteve bezama ukukhombisa ukuthi iyebo kuyiqiniso loku esikhulumayo.